Kmie ki bapa skul hakivi apa Shillong daki bos MTC namar kajing sange kansan jeng ki bos bandek bu balik shaw skul yaki kena kilatur shamin sekretariat hakashi tarik yayong banya kendu yo menteri transport banyak keren halor kani kajing namar ba kaladon kajing elang menteri kabinet hakani Khubor labat ha yaki bandek yakendu yo managing director ke MTC ba KL Nongbri Uba KL Nongbri ulaong ba donbor AA banyak keren halor kani kapang kumta ulap ha eki shau chairman ke MTC ba Shakliar Warjri uba Shakliar Warjri ulabat ha eki Kmie kpa banwan yakendu ya u haka artar yayong namar unya keren bat yang merjing mutshwa bat ki dekhot jong ka kunhon board ka bapet yaki kam ki jam jong ke MTC haka por step hadin kata ulaong unla banyathu yaki rai bala manjurlang ki Kmie kpa haka ni kasngi kila sha Padat haka MTC namit shamit buon itu ke kita yo semua kita dengan step nama ni kemat appointment tu nama nemit mina persang nama appointment ni chairman di kamlong tu kena ngok kami appointment tu nama baik kita tu kodan ni lang buon di semua ni wana kawan no nama ni tu ba agenda pun step kan ba nama kumang laong men step ha pencisngi ngidang yo Khubor bakan sapha kat sedang no Khubor skul kat sedang tas terik din rai all of sudden menyen kesni pedeng yo Khubor ba ngin lakip kabas kan namuan tinggi live kurma brush me kena tiak shoot ikon kena tiak shoot namar biong bom bas namar all of sudden shinu ngin lewat kaliru namar bak kebun kebuduk busuk di nolo kata adian mengewan hang ni sya minister ngin ayo benrong tang ba ikin tre ya keren ikha be direct no sya show director delapoi director iong yang ngi ba pinsawan biang kile ikendu sya chairman memang ngadai beri-berit in ngadang dai hapok ke level baret namar hadrong jonga dang dan kibehe ini je keren chairman again yuan yang seni mentas pos sekretariat banyak keren chairman jong KMTC di nang tairu director mana ilaong banbu no mandi kata kabut meeting bar kunjung yuan hang ni mentaru lingkong iong banbu no mandi di nakaliang jongi ngi dan katukan ingon bingarung sepo ngi kepak baik ngitip bala da government kala la da government kaman tang sisgi kala bang ye di hadin kata chairman ilaong baik ba hadin gajing penut jing nam jongi kepak ba dalam hang tu ti ilaong ba ngin ila change na ang tu iong mana ka kabut meeting biong man bu si Monday inbu na la shy step ndai shu jan miru inbu la shy step kata kabut meeting ba kin sedang no sendan ya ka service jong kebas namar ba iong sa season ni naman na po chairman na director iong sa hadu mandu next week in sebu ka ya kabut meeting ngila so thum ni ong sa nadu akib nai baladap ngila dap wan ngila dip bak chitrik mai April kan sedang ke school di chairman ni mentah yang kau kali si kadar kecil kala ang ni hang tai jembun kam di klamla bertanda ya kebun meeting telah syai la khot no kebun meeting di la syai janni indong kan sa pensau no ngila yo asngoi di jing mala syai janni di ominsa sawan sa labu appointment mai beji men step ibu kebun meeting janni mai beji la appointment ni pengen pensau kan ingin ngap di kata decision ni but lada la syai janni in kelak tin na kumway la ka board meeting jong ki kan kala da kumway pat bakin nampa ya ka basan bes na kam na school Monday namar kala hap lawan sa Good Friday na kam tala shy pat na si sajay nga try kan long school di min mani chi itay arni at least la shy jan mit ngim yo si shy ka takasyaran ingin pet kala balong Saturday na kala balong Monday ru ka kamram mangingilep kimik pat na kam ko maka dia ingin manrak sendiri ikut kasih sajanya si Mondiru ngintip tambah ingin manrak baik lah ada kimpiang kalau ada kimpiang ke decision lah saya kesini lah ada kim Aisyah ke asyaran sebab yang sudah niat kata ke dia ingin dia nak kamram mana tak future jadi ikut sange ila solusi ini nama nakaliang jong i managing director ilaong baik ini bangin let ki persang ya keren cakap step tingila aku tu nadu pasdang hi ngila refuse ka stem na marba ki babon beduk basuk kimla ban afford ka stem martang sedang kon arngot laingot ke matang ka school ketang by school bas kala po siya kumlong mana ka silak ti nalo katawa dan badan maroi ki babon hi pila i la i lupa bagi babon hi ki Kmie ki single parents ti ki khasi jong ile khamtam ti ki babon ki baut banam hiru ti kimla ban afford ka jaga jingran ka bas stem na marba ya ka stem even though kiong berpenyat tak MTC Henry kila Aisyah ke society borong ngitip lu kata ke society ka klasim ka alam ke private bag government ban penyanujo te kala apher hiru
an ngi shupa bari thok kindiat nang tai na maulai kelalong kumba 16 kilometer ai shadu sha po opor Shillong di nang tai ki shim po khat ars pa khat lai spa shi benai kat ba ke stembas ke shim khat pras pa di kajing ye pher kala ya pher bon maha kina kata kadal ngila refuse lupa banginem tre balik ke bus ke stembas na mar babon ki beduk kata gede ki shim pher kina kata kadal nang ni ki kimi ki paru idan ki bapa school hapo TV opor Shillong ki bapa school chapo TV Happy Bali bat ki bapa school hapo TV like Goru di kini kita ngai ki bakhandian nama kishu asmo kendet namar bangi yawan shani otherwise na dai bela pang dan prang khat lek kamot ngide ngila so thu ba nama bidang bon ki beduk bidang bon bidang dan kami ki rap development. Thank you. Petini tray lang kini mi lang sakmat bro jo gini ki KV lightly ke bakawai ru so kan ai kajing sosi ko ngai kita ki parents ki panga khamla bangan sim mene ni penyat ko wing kali pan ibu school dan ki bail dom yang dai ngam su kali ngin kit ai kin su yang lekin su in ma su school pass ber ai dan ki bala sosi ko ngam su kali dengan ibu lang school ngap jadi Khilong ni ka kapang ka dono kiwan sa school menta kiwan ki phone yang ki ong na shine la yo pas ini sa school ngam tip su ka bala shine de akapat ya ka sarkar pakan sam lang ta ni tepat iki par kini tray lang bat ni baro kini sok tilang Tetanggo yung kelima na mark bat la batay. Jingduna kadebet nomor ba kila debit different center. La kajong tingim yo kontak number nalon ba kani kidebitan ki group ngi kendu halenti singkin ngi kendu nam lagi khun kiti. Naman ngimdan ke body ngimdan ku ong wadan ki organization bala register bala don ne kum ki association. Ngi ki kime ki pa ki basyami bet nagam ta ki khun ki shuwan la kawan be kum ni na kata kada ngimdan ong manong nong mi khmat na nong yalam kumolong ki association. Tikani ke group ke debek ke bami bet nagam ta ki khun ni be perkhat nagam ta yadi ki perkhat ta ki khun be hiru naman na kata kada ngi shu betip la nang yawan di nganong pi kandala ikum ni le kamot barok kin sawan lo di kidang ya bon bahagi pa school hang tai ye ki khun ki KB school na kata kada kin sedang ya bon hi balang wan kilana long dei ka sosi bha ka kata ha yang akan ke kami namar ba masan wan nangi ki kham ka get ki bo bat police kan thai ai ni dei tang ki kime ki pangim dei ki seng bhalang im dei ki ai balong kata ha te namar ba im dei ki nong to im dei ki ai di kalong kata hai kam sing badonga ada kata ada sosi ha ba ki kham ka get ne kam tu ni wan mang shuan tang ka jing yakran NTC देन हम लोग इनसे मिलने के बाद उन लोगों ने बताया है कि कल उनका बोर्ड का मीटिंग होगा और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि शायद से हम लोग के लिए मंडे से बस सर्विस शुरू कर सकते हैं। अब कल हम लोग को उन्होंने कुछ 5 लोगों को अगेन पेरेंट्स को उन्होंने अपने पास मिलने के लिए बुलाया है शाम के 3 बजे। तो हम लोग कल सर से मिलने के लिए शाम को 3 बजे जाएंगे एंड होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन एंड विल गेट द बस सर्विस अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द मंडे as assured by the sir, chairman sir also. Let's see and hope for the best for tomorrow and after the board meeting and by evening we can get the final decision like we are getting the bus for our kids for all the KVs. Thank you. पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि वो आए सब आए एक साथ आए और अपने हक के लिए लड़ें और बस सर्विस के लिए अपने बच्चों के लिए आगे आना पड़ेगा सबको। तो सारे केवी के पेरेंट्स को मैं अनुरोध करता हूँ कि आके सब कल 3 बजे यहाँ सेक्रेटरीट के सामने खड़े रहें। थैंक यू।